Hayırlı kez kadir dostlar, hedin barıgıdala vaqt kılasağında sirattағы mauqtırgız, ağışlı iftiriklerge bay seyxetke saqrabadı. Vaqt kılasağı, ol xeytireler baqsağı, ruhiyatibet haqsı, icraat siri, bəxit tamqağı, ardaqlı şəxistər almışı, turmuş qıssağı. Bizden ayrılmağız, bizimle birgə qalığız. Hayırlı kez kadir dostları vaqt kılasandı yazmışlar sılbары, hem bizi bugün stüdyala köpten kütüp alınan konağımız teatrın primadonnağı, hem bizim bugün özünün en yakın dostlarıman televizyonu benefisini uyuşturucusu, Başkırstan'dan xalq artistkası, Rəşidin atqın artistkası, Elvira Əxtəm kızı Yunusova hedi alqışlayız. Hoş geldiniz. Rahmet. Hem bizim tapşırın yola boyunca, hedin bugün o ruh tabırında kimler otura? Niçin tabi kişiler layık bugün hediminden o bayramda ortaklaşırlar? Edelim. Haumığız, kadirli dostlar, kadirli tamaşaçılar. Bugün buna min sınavda özümden en yakın kişilerimde, özümden kollegalarımda, özümden dostlarımda sakırdım buna şu tüngərək üstel artına. En birinci Oleg Zakirovich Xanov'da aytып ötkim kele, çünkü ol minin yaratkan kollegam. Uzaq yıllar biz Allah'a şükür birge teatrda işleybiz. Bir küp spektakllerde birge oynanıq. En mühimi, en başta ol minin оқытушым. Театраль факультетта bizge Oleg Zakirovich, Rifkat Vakilович менен birge, Gül Arslanova менен birge aktör ustallığın оқытты. Şunun için ol bugün bunda, elbette. Ondan sonra ultara Minzele Hayrulina minin kurstaşım. Birge keldik şu teatrga. Hiken 3. yılda. Buna Oleg Zakirovich'in okuvçuları biz. Şu teatrga hiken 3. yılda kelip, buna Allah'a şükür buna 36. sezon Minzele bizden hadir buna şu teatrda işlevi bizge. Ondan ara ultara Naile Abdulhay kızı Zafargulova bizden yaratkan, minin yaratkan ahiretim. Biz onun minen student saqtan birli şulay yok, do'stbiz, birgebiz, ömür yolların birge ötebiz. Ol indi bizden danlıklı kişi, ko'rinekli kişi bizden respublikala, her biri onu bile elbette. Minin ol buna yakın dostum, yakın ahiretim, sirdeşim. Мен оны бик тә яратам. Рәхмәт килүеңә Наилә. Эдеңә рәхмәт. Капма каршы миңә Нурия Исхаковна Ирсаева ултыра. Безнең легендабыз, безнең йондызыбыз, безнең яраткан актрисабыз. Мин Нурия Исхаковна һезнең алдыгызда башымды иям һәр вакыт. Бына театрга беренче көн килгәндән алып, без бергәбез. Шулай ук бергә рольдер сығардық, бірге гастрольдерде. Тұрмыш ғұмыр бірге өте, Аллаға шүкір. Рәхмәт келуіңізге. Өзіңе рәхмәт, сақыру. Илдар Ғұмәров, менің курсташым. Шулай ук яратқан курсташым. Шулай ук бұна бірге несеме йылдар, бірге күпме рольдер сығардық. Біз оның менен бик якын достар, оның ғайләһен біз кенә беләбез, балалары, бына бірге үтәйінді тұрмыш. Аллаға шүкір. Илдар, рәхмәт. Үзе бір бәхет шулай. Үзе бір бәхет, әлбетте. Әлбетте, хош келдіңіз бітәгізді. Алтындай вақытығыздан өріш сығарып келген үшін зор рахмет. Һәм әгер де мына Константин Сергеевич Станиславский бүгін қарап тұрға, бұна біздің бүгін ұшы студияны әйтерін ашанмайым. Ұшы қызға несі еш? 22 еш. Ашанмайым деп әйтеріне. Шылай бет? Сағыл алқышлай бет әді. Ой, рахмет. Hem elbette bugünkü hürleşiz başlığa kelime olayında Oleg Zakirovich'ten istegende ol buna şu tiyatr yazmağının teri şahidi hem ol bile
мына ошо епешкене кыздар, хорусбештер кебек килеп келдилер театрга. Хары себештерде булманылар улар. Беренче тапкыр сорашканда булай негене үлгүргән, бик халыу, күздең явын алырлык кызлар ине. Мин хәтердә беренче тапкырларынан сорашканда Рифкат Вакил улы театр курстың художество итәкчесе ине. Мине актерлык хасталыгын укытуга сакырды. Кыскасы укытырга түгел инде, улар менән бергә уйнарга һәм теге рус әйтмешләр играющий тренер булырга. Хоңнан без егетләр кызлар белән Александр Вампиловтың өлкән улым спектаклен куйдык. Уны мин үзем куйдым инде. Хәтеремдә беренче сорашу, мин театрдан килдем, шул репетиция, иртәгә репетициянан курс йыелган, бөтәһеләр пыш-пыш һөйләшәләр инде, театрның артисты килгән, ул безнең укытучыбыз була дип инде. Шуннан Рифкат Вакилович, уның гадәте шулай, бuna өйдүктө ала пьесанан һәм нидәрде максаттарды куя, образларның максаттарын куяла. Әйдәгез, егетләр, менә нисек аңлайсыз сәхнәгә сыгып шуны эшләй башлагыз. Нурия ханым, мына исемдә яшьлек елдарында эшләрем театрда, 2005-2006 елларда гардеробта һәм шунда һөйләшәләрендә апайдар һәм башкалар. Эльвира Юнусова инде ул элитная штучка. Әлбәттә уны Зинира апа яратта, Дибаев яратта, Исраф Рүлдар бирә. Бына ул исеп килеп белде ошо театр дөньяһына. Һез примадонна, хагайдыгызмы, искәндегезме? Хагайдым Тулырак итеп әйдәгез. Искәндем күрә алмай йөренем. Йөзенә карамайым. Эльвира укыган вакытта ук рольдәр уйнап йөргәс безнең театрда. Гастрольләргә сыгып киттек. Иң тәүге икенче курстамы ул? Икенче курстан ул. Мына шул хушыгы хыялдарым менән. Шунда гастрольгә сыгып киттек. Шунда ныклап таныштык уның менән. Бергә төшәйник, күп вакыттарда бергә йөрибез, яландарга сыгып китәбез, һөйләшәбез. Шунда Эльвира ул яшь кенә бит инде, яшь кенә булгала, ул үзе миннән кесе түгел рассуждениялары менән, һөйләшүләре менән, тормышты аңлаулары менән аптырайным. Мин әйтәм, ошо яшь кенә бала кайһылай итеп, матур итеп һөйләшә, аңлай, мин әйтәм, теге яшьтәр бит инде үзләренең нидәрен генә серьезный темаларды тыңларга яратмайдар. Был бирелеп бына шулай, без тормыш тураһында ла, мөхәббәт тураһында ла, театр тураһында ла гел һөйләшәйник уның менән. Улар диплом спектакльләр куялар ине, апалы һеңле Үсәү, Антон Павлович Чеховтың Эльвирада Маша ролен уйнай инде. Миңа Вершининда уйнарга тәкъдим итте. Нинди вакытлар булган? Безнең өзекте укып сыктылар инде, теге беренче сорашкан, теге Вершинин Прозоровтарның өенә килгән сәхнәне укып сыктылар. Әйдәгез, егетләр, мин инде теге театрда эшләгән шикелле, шулай йөгереп килеп, нитеп, сразу уйлай башлаганда, сразу Булар шаккатып карап торалар, бер миңа карайлар, бер Рифкат Вакиловичка карайлар. Бездә улай өйрәтмәнегез дә инде, нимә ул кылана дигән формула. Мурат агай. Әһет бына бүген иртәнсәк Назар агайга Асия минең рухи юлдашым булды. Һәм булып кала тинегез. Бұл мені ифрат ойландырды. Әйтегіз әлі, Мұрат ағай. Ол һеҙгә тегенде. Юлдан язмасқа, бирешмәскә ярдәм иттеме? Эльвираны үземдең яшьтәшем кеүек күрә инем. Уға төрлө темалар һөйләйем. Кәрәкмәгән һөйләмәнемме туганым? Тимәк сирде хаклай белә, гомер Ой, бына шуныны әйтәм. Уға һөйләгән һүз бер кемгә сыҡмай. Беләһең, һыналғам. Бер кемгә ул бер нәмә әйтмәй, үзе нитеп һиңә әйтеп тормай, тыңлай. Мин әйтәм, был баланан бер нәмә сыға. Бер актриса сыға bundan. Ни өсөн ундай уйҙар килде? Ул уялмай.
кешеләр карай дип нитмәй. Уялма, яхшымы гына әллә? Яхшы якта. Ну, яшь актердар нитә башлаһалар, уйнай башлаһалар, уялалар, сәхнәгә сыгырга куркалар. Ә ул Сәхнә эркинлеге бар. иркенлек бар. Ул нитә туя сәхнәне һәм сыккас сәхнәгә сыккас, әлбиттә үз багышлап үзеңдә бөтәһен ошо нигә ул бирегә кирәклекте шунда ук белә ине. Ничек аптырамайһың инде шундай балага? Шуннан һуң һәм шулай Көнләшкәнегез димәк бер гына була. Юк, мин хупланып караным. Улар өсәү генә укыйлар ине, өч кыз гына, әйе, менә Минзәлә, Шәүрә. Ул Шәүрә менә Минзәлә дә шундай кыюлар, шундай бирелеп уйнайдар. Үзләре Минзәлә гөл көлә ине, кыткылдап көлгәне гел уның ишетелә ине. Шуңа күрә өсөһе шундай бер тиң дуслар. Өсіңлік кеуіп, Чехов пьеса Әйе, келгенде. бына без шулай булдык та, ысынлап та, үстеләрдә. Бына шундай минең тәүге уға булган карашым, уның өйрәнүем, уны кем икәнен, кем буласак, был мин әйтәм, бик һәйбәт, матур актриса буласак, актриса гына түгел, героиня буласак дидем. Улар бит инде яйлап, аңлар өсөн, бына был адым былай эшләнә, бына былай дип. Икенче ул, икенче мәктәп. Уларның ритмы Башта максаттар куялар бит инде, рольдың, образдың характерын өйрәнәбез. Хәтердә калган ул студент елдарында инде Әнгам Атнабаевтың Хушыгыл хыялдарым спектаклендә героиняның уйнарга Гөлнәриса образын уйнаны. Унда төп рольдә безнең хөрмәтле Фидан Сафа улы ине. Гастрольгә сыгырга булгас, Фидан Савич бер якка гастрольгә китте. Бында икенче бригада без менә бу ни белән сыгырга тиеш идек. Мине кинәт кенә ошо рольгә индерделәр. Шуннан алып тагыла без мин өлкән яшьтә булган да, ул миңа Ул мөхәббәт икенче тота инде. курстан һуң булды Олег Закирович. Әйе, студент. Артабан Ярлыкау спектакле, Тайкаринның Люба Мерзух. Люба Мерзух, Мария Тереза ролендә. Ә һуңынан бына Нурия апай, бына 83 ел килдек бит инде театрга. И шул ук елды микән или 84 ел булды микән Галия спектакле сыкты бит инде. Шул Галия спектаклендә Нурия апай менән Фидан агайга бит инде, Галия менән Захир бит инде. И теге приказды күргәс, теге рольдәрде кемгә тапшыргандарын мин үземнең фамилиямды күргәс, мин шок каттым. Галия, значит, Ирсаева Юнусова тора. Мин шок каттым. Мин нәмә әйтергә лә белмәдем. Мин йөгереп бардым Рифкат Вакиловичка, әйтәм, нисек әйтәм, юк, әйтәм, мин уйнамайым, әйтәм, ул бит анда йырларга тиеш, әйтәм, нисек инде әйтәм, мин Нурия апай менән, әле генә килгән актриса, и теге дублер булып хәзер әйтәм, мин уйнарга тиешмен. Шунан ул әйтә, юк ти, бына һез ти, үзегезне һынарга тиешсез, нишләп һинне? Мин әрләп ташланым, әрләп ташланы мине, бүлмәһеннән куып сыгарды. Шунан хәзер бер репетициялар башланды бит инде. Шунан репетировали, итте, спектакль сыкты бит инде. Прогондар булды унда, шунан премьер алдынан. Әлбиттә премьераны Нурия апайдар уйнайдар бит инде. Мин даже нитмәйм, даже якында барырга куркам. Шунан где-то 1-2 айдан гына ул премьера көт көне булгайны, ноябрь айында шикелле. Мин где-то 2 ай, әллә февральдә генә сыктым. Менә үзем нитеп, теге, Тәнкыйтьләп, әдерләп, нишләп сыктым. Менә шунда февральдә генә сыктым шул Галияны уйнарга. И шуны әйткем килә, бына рәхмәт әйткем килә Нурия апайга. Ул миңа наоборот тегене, я сык инде, я сык инде, сык. Уже вакыт сыгырга һин репетировать иттең, ролең әзер, һинең ролең икенче төрле, куркма дип мине шулай итеп өгетләп, шулай итеп сыктым, уйнанык, ул образды алмашлап уйнанык Нурия апай менән. Илвер, безнең күп кенә рольдәр бергә уйнанык. Һуңынан бергә икәүләп уйнанык. Игел бына шулай, бына мин әйткем килә тоже, бына Нурия апай, ул бына әйтәйек, бына шул көндә мин уйнай алмайым. Нидер сәбәпләр менән. Нурия апай, мин уйнай алмайым, һин уйнай әле, һин Зинһар өчен менә шул көндә уйнай әле. Ярай туганым. Бына бер касанда
Ой, юк, мен уйнамайым, минең онда вакытым юк, минең сират түгел, дип, бuna бер касанда ул әйтеп әйтмәй Нурия апай. Примадонна булып кыланма. Юк, абсолютно, бuna шуны әйткем килә бuna. Яшьтән дуслык бар. Бuna Нурия апайдың шундай бuna, әйтәләр бит бuna, гениальный кеше ул ябай була. Бuna югарырак булган хайын ул ябайрак була кеше. Бuna Нурия апай турагында нәкъ бuna шуны әйтеп була. Нурия апай бит шулай. Бында минең туралы Юк, юк, мен просто бuna һиңә әйтәм, рәхмәт Эльвираны әйтәм. Нурияла яһаган дип әйтеп булган. Oğlum menen kilenime kilgesini uzayım da kuk borman indi. Anlaşılay. Sizin de anlaşılay. Abuna min hine nabna şundayken hındır göz olduma kiltirgeynim deyim. Nenderek bu men? Ne direktivinde yavaygına avul kırsığı indi. Avul kırsığı. Hem benim karakterimde la beni balganım. Kadağıy, minin kızım kişini bir kuruda tanıy. Эльвира Сапкаргас мен де яшьлікте әнрәк ithке төшереп алдым. Әлі генә килгән күк, әлі генә бына укырга кергән күк, студент вакыттар ithке килеп төште. Эльвираны мин хәтерләйм, ул бит сәнгать училищеһында укыны башта. Пианистка. Пианисткага укый ине. Ул безнең яйге набордан кермәне ул. Без уны яйге наборда Bütünlüğü görmenik Elvira'nı. Yaygı naborda bizim bilen kirmeni. Şevra ol yadgı naborda buldu, min yaygı naborda, ol küzgü nabor. Biz okuy başlagayını indi. Onun bilen tanışkanda, bana birinci tapkır tanışkanda motor etip okup yürüyüp, başta ol derslergele yürümeni, ol uşelişçila okup yürügen. Uşelişçila. Şundan bir zaman Elvira minde konu kaldı. Миңа иртуктырга кирәк сәгать 6-ла, училище искусствотың общежитиеһеннән йөреп укый әле ул. Шуннан миндә төнгелеккә кунак кала торгайны. Шул карават бәләкәй генә бер кешелек карават бит инде икәүләп шунда нисек кайганбыдыр. Әле хәтерләйм, икәүләп ятып йоклай инек. Иртән сәгать 6-ла торып, Эльвира ноталарын тотып сыгып китә пианино институтта онда холдар була торгайны. Шунда холда пианинога сыгып китә, занимация итәргә пианинонан. Шуннан ул дәрескә китә, училищега, мин китәм институтка. Ул беренче дәресләргә өлгермәй торгайны. Шуннан икенче дәресләргә инде килә торгайны Эльвира. Шуннан ул конфликттар була торгайны бит. Деканатта конфликттар була торгайны, укытучылар нишләп йөрмәй үз вакытында. Әйе, ул күпме һүзләр булды, ләкин Эльвира ташламаны училищене. Менә мин әле лә әйтәм, шул тиклем тырыш. Менә яшь кенә бит инде училище. Ну мин үземдә нишләптер бәләкәй итеп һөйләйнем Эльвира. Эльвира нишләптер үзен олы итеп куйды. Ул безнең алда училищеда укый бит. Без мәктәптән генә килгән бит әле. Шуңа ул миңа зур күгин, ул бөтен әмәне белә, горытта. Унан һорашырга була, кәңәшләшергә була. Шул училищены бөтте барыбер, менә параллельно укыны институтта ла, училищены ла алып барды шулай укып инде. Кызыл диплом менән бөтте. Минең исем китте шунда, кызыл диплом менән уны бөтте. Бында үзебезнең институтта тамамланы. Тагыла кызыл диплом менән. Бына гуманитарный мигрәрдә ул шул тиклем тиз генә алды. Без пока өйрәнгәнсе, ул бер укуда бына научный коммунизм була торган безнең Эльвира. Ну аңламайбыз, ул научный коммунизм. Аңларлык менә уны. Диалектический материализм. Шәүрә менән утырабыз. Укыткандар ул безгә. Шәүрә менән укып утырабыз. Ну аңламайбыз. Шуннан Ишмулла агайга барабыз. Ша Эльвира точно итеп аңлатып бирәйне. Эльвира аңлайны шуны. Бuna мин әле шуны хәтерләп ултырдым, әйтәм, вот үзеңдә барыбер менә зур тояйның, әйбит вот.
Хоңынан инде бына спектакльдерді үлкен улымды бына Олег Закирович әйтеп кетті бит инде ул Макарскайдан эшләне, мин Нинаны, Шәүрә онда кыздарды. И бuna шул спектакль беҙҙең беренсе тапҡыр эксперимент рәүешле нигә күсте бит инде. Беҙҙең диплом спектакльдәре театрҙың сәхнәһенә. Театр сәхнәһенә күсте. Һәм шунда Маша булып килеп инде. Маша булып килеп инде, Макарская. Ике спектакль беҙҙең уйнай башланы. Әмә Чехов беренсе урында тора. Шулай инде әлбиттә. Чехов. Бына мин әле лә хәтерләйем, Эльвираны вот Чеховта эшләгәндә, улар Азат Нәҙерғолов менән бергә эшләндәр. Өҙөктәр эшләнек бит. Башта өҙөктәр эшләнек. Башта бит инде беҙ хикәйәләрен, Чеховтың Без хикәйәләренән Чеховты 2 йыл өйрәндек, бит Мизәлә. 2 йыл буена Чеховты 2 йыл гына. өйрәндек. Чехов мына хикәйәләренән эшләнек. Һәм Эльвира шул тиклем бына әле лә хәтерләйем, бына ныҡ нескә күңелле була торғайны. Нисек бына бер күҙ ҡарашы менән генә шулай итеп ҡарап ҡуя ине. Бөтә нәмә аңлашыла. Ниндәйҙер бына Эльвирала шундай көс бар. Үҙенең күҙ ҡарашы менән бөтә фекерен әйтә ине бына шулай итеп. Ул һиңә килеп керә, уның фекере. Һин дә тыныстыра алмайһың. Һәм бына ошо күҙ ҡарашы ныҡ һағынам, бына әле лә һағынам. Беҙ бик һирәк бына партнерҙар булап, беҙ Эльвира менән Илдар Юзеевтың «Аҡ ҡалфағын» төшөрҙөм ҡулдан, икебеҙгә бер роль, Регина ролен бергә эшләргә тура килде. Инде шунан «Камикадзела» Лияны эшләнек Азат Нәҙерғоловтың диплом спектаклендә. Һуңынан партнерҙар булып инде эшләргә тура килде. Бергә йәшәй башлайбыҙ. Шундамы? Ошонда. Бөрөгөбөҙмө? Нисек бөрөнөбөҙ? Беҙҙең менән бергә толпар буласаҡ, беҙҙең менән бергә дуҫтарың буласаҡ. Ниндәй дуҫтар тағы? Ниндәй тиңме бына? Тыңланы? Кырған. Айлыкүлдә улар. Бына тағла тыңланы, ишетәме? Был кем? Был минең дуҫым, бара яҡлыш бер әле. Тағла... Был минең дуҫым икән яҡлы Шүрәл, дуҫымдың дуҫы ул. Беләңме, әгәр ҙә беҙ уны тоталаҡ, беҙгә ул киләсәгебеҙҙе юрап бирәсәк. Сынапта һылыу, иркек сибәр, затлы, аҡыйыҡ һәм ҡорос ихтияр, холоҡ. Бына ҡайҙан килә был? Ҡайҙан килә? Эйе. Табиғәттән инде, әлбиттә. Табиғәттән, рәхмәт комплименттарығыҙ өсөн. Әлбиттә, мин үҙемде улай итеп һанамайым, әлбиттә. Һеҙгә әйтеүегеҙ бар бер миңә. Беҙ күрәбеҙ, беләбеҙ, сынап шулай. Теге Башҡарға оҡшамаған бер ҡасында. май булып йөрәгемә төшә тигән. Эльвираның әсәһен хәтерләйем әле. Әсәһе институтҡа килә торғайны. Ул ваҡытта иҫән ине әле әсәһен. Бөтөн нимә ғаиләнән, тәрбиәнән? Тәрбиәнән килә, әлбиттә. Әсәһе шул тиклем бына интеллигент кеше ине, бына мин һаман да күҙ алдымда. Эльвираға шул тиклем матур кейемдәр алып килә торғайны. Ҡала өсөн. Беҙҙә бит инде ул ваҡытта кейемдәр бик юҡ бит институтта, улай кейенгән кеше юҡ ине. Эльвираға бер әсәһе алып килде, аҡса алды микән инде, мех, шулай мех яҡалы пальто, мех яҡалы шапка алып килде. Беҙ һоҡланып, ой, беҙ ҡасан ошондай шапка кейербеҙ икән тип. Икенсе курста булды был. Әсәйем ысынлап та ул тырышты, әлбиттә, ул сәнғәт яратыусы булды. Ул бына беҙҙе балаларҙы Сибай театрының спектакльдәренә йөрөттө. Беҙ бөтөн премьераларҙы ҡарап барҙыҡ. Артистар менән минең әсәйем дуҫ булды. Улар беҙгә йыш ҡына ҡунаҡҡа килә торғайны. Бына Рәмзилә апай Аделшина бит инде беҙҙең шундай бына күренекле, ул Гитисов Гүл апайҙар менән. Талантлы, һылыу булған. Шулай. Ул Сибайҙа беҙҙең эшләне. Бына шулар араһында үҫтем мин, бәләкәйҙән үк. Сәхнәнең артынан да бына ҡараным, нисек анда, нисек декорациялар, нисек ҡуялар. Миңә барыһы ла был икенсе донъя, ғәжәп, ниндәйҙер бына әкиәттәге кеүек донъя булып тойолдо миңә. Шуның өсөн, әлбиттә, мин хыялландым. Бына артистка булам тип инде. Но минең бына өләсәйем менән ҡартатайым да, улар шундай
сәнгать кешеләре ине. Уларның Минем тамырлары баймак актарынан. Баймактан, Баймак сыгыштары, Баймак районы. Менә минең хататайым скрипкала уйнай ине. Үзе бәләкәйдән үк өйрәнгән, үзе скрипканы эшләгән бәләкәй затлы токым. Әйе, и шул скрипкала ул башкорт көйләрен уйнай ине. Ә минең өләсәем ул матур итеп йырлай ине. Бына хәтеремдә, бына күз алдымда тора, бына картатай скрипкала уйнай, өләсәем йырлай. Бына шәйтеп табындарда, ниләрдә, бына йыелышкан сакта улар һәрвакыт шулай музыцировать итә торгайналар. Бына шунан киләләр. Бына кемдән килгән һиңә йырсылык? Йырсылык. Ай, Дарья апай. Бына йырсылык халаты бирмәгән шул Ходай. Сен комплимент булды ярсылык. Кызганычка каршы. Усын алып кайдан Нурия апай барыбер тигән бул. Лейла ханым. Бына матур кешеләр бер-беренә тартыла. Һезең осрашу, һезең тартылу һәм тугры булу гомерлеккә. Беҙҙең осрашу бик ҡыҙыҡ булды ул. Бына әле Минзәлә әйтеп үтте бит инде, Рифҡат Вакилович көҙ көнө тағы ла бер дополнительный набор эшләне тине. Шул наборға мине лә интернатта, беренсе һанлы интернатта линейканан һуң директорыбыҙ Риф Зарипович Хамидуллин үҙенең ап-аҡ ниваһына ултыртып, мине ағал япқыз, ақ бантиклар менән, ақ гольфиклар, ақ босоножкилар менән шулай итеп мәктәп формаһында китереп баҫтырҙы мине учебный театр ҡаршыһына. Анда күмәк кенә кешеләр торалар ине инде. И матур ғына бына ақ шерсттан бәйләнгән, йөндән бәйләнгән кофта менән шундай матур гына пояслы кеҫәләре минең бына вис күҙ алдымда инде. Уны мин үҙем бәйләнем. Бына бит. Үҙем бәйләп шул яратып килдем. Миңә ҡарап торҙо ла. Бер принцесса тора. Бер принцесса, ул бөтәһенән айырылып тора ине. Мына мин бер кемде лә ул ваҡытта хәтерләмәйем. Эльвираны ғына хәтерләйем. Ул уның Эльвира икәнен мин бит инде белмәйем. Нишәп мында мине китергәндәрен дә белмәйем. Ул миңә туп-туры атлап килде лә, һорау бирҙе инде. Һин дә поступать итергә килдеңме ти? Мин әйтәм, ә ҡайҙа? Театр Исрафилов бит бында ни ала? Һин дә уҡырға килдеңме тип шулайыраҡ итеп һораны инде. Мин әйтәм, юҡ, мине алып килделәр, мин белмәйем тип, Эльвира менән һөйләшеп, шулай итеп киттек. Һәм ул миңә шул тиклем бына беренсе һөйләшеүенән мин ғөмүмән матур кешеләрҙе яратам. Мына шул көйө мин аны үҙемә мына фотографировать иткән һымаҡ хәтеремдә тороп ҡалды. Шунан һуң килеп сыҡты, мына ысынлап та мине теге эксперимент формаһында уларҙың курсына алдылар. Һәм интернат менән институтта мин 3 көн тегендә, 3 көн мында уҡый инем инде. Шулай уҡып йөрөнөм. Шун бер ваҡиғаға тиклем, шул ваҡиға килеп тыуғас инде мин уларҙы ташлап киттем. Вот, шуны әйтәһем килә. Бына Эльвира менән мөнәсәбәт шунан тороп ҡалды. Күңелдәр бер-беренә ысынлап та тартылды. Мин дә хәтерләйем ул көндәрҙе, бына беҙ нисек бына ошо институтҡа килеп кергән көндәрҙе хәтерләйем. Һуңынан беҙҙең бына ошо ысынлап та шундай дуҫлыҡҡа әле әүерелде. Мин шул тиклем бына тығыҙ бәйләнештәбеҙ Наилә менән әле. Беҙ нисектер бына бер-беребеҙҙе тоябыҙ. Бына Олег Закировичты бына алығыҙ, Нурия Исхаковнаны. Ғөмүмән бына беҙҙең бына беҙ бит инде бына хәҙер Минзәлә лә, Илдар да, беҙ бит инде уже театрыбыҙҙың урта быуыны, ныҡлап урта быуыны тип иҫәпләнәбеҙ. Шуның өсөн бына театр уже бына беҙҙең ҡарамаҡта тип әйтергә лә була. Беләһегеҙме, әле бына беҙ 100 йыллыҡты үткәрҙек бит инде театрыбыҙҙың. Һәм бына мин уйлайым, бына ошо 100 йыллыҡтың өстән бер өлөшө беҙҙең менән үтте. Беҙҙең менән үтте бына Минзәлә, Илдар, мин. Шуның өсөн бына ошо Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театры тигән бинаның, тигән күренештең үҫешендә бына беҙҙең дә кирбестәребеҙ юҡ түгел, бар. Ныҡлап ҡына, матур ғына кирбестәребеҙ бар тип уйлайым. Эльвира сынапта затлы, матур, талантлы, һәләт мөһөрө бәхет тамға уның менән ғүмер буй, Аллаға шөкөр. Әммә ул аҡыллы актриса. Интеллектуал актриса, күп уҡый, күпте белә, фортепиано уйнай. Мына ҡыйын түгелме шундай актрисама уйнау?
Бары бетінде күптер келген ауылдан, хорысы бештер бары-бары. Кемдір қала ғұмыр бойы тауы қатас болып, кемдір өсіп кете. Сынапта Эльвира қойылған мақсаттарды тез аңлай, һәм несі керек шул юсыққа келіп саға білейіні. Біз аңлайбыз да, біздің башта 40 түрлі вариант, олардың бірі елінде есепке алырлық түгіл, қайын хайлып алырға білмейін. Һәм площадкаға келіп саққанда, хин әлі әлбетте бір нәмәгілі әдір бұла алмайын. Бұна шылай етіп, яйлап башланып кетті һәм хоңынан енді. Хоңынан нәмә аңлашылды бізге бұғымымен курсқа ең күслі оқытушылар елған. Башқұрстандағы ғана түгіл Рәсей кемеліндегі ең күслі оқытушылар елған. Һәм бұнда бір несекте мен ауыл малайы, мен ауыл қызы деп өзіңді артқы планға қойып қалдырға ярамай. Бары тек тырышырға ғана керек, көп мүге күсін кете тырышырға ғана шул мәлдәгіне нете алағын. Қыздар біздің сынлапты алға кеттілер. Менің икен сияқтан тегі ұялсанлығым қалмаса олай. Шунан білім етмеу қалмаса олай. Училище бітуіме қарамастан. Һәм әлбетте көп оқырға, көп ауқи башлағам біз бетендіні берілген материалды ғана түгіл, екінші материалды оқып алағында кетең. Ройда керек бір материалы, әйін екінші материал оқып келгенің, ол феңе көңілген ятышлы. Һәм бұна шул мәлді этюдтар ішлерге сыққанда Эльвира нетен, давай вот так, давай шылай жүшлейміз. И башта шында оқ нендейдеріне фікір уята башлай. Һәм сынлап та тұқанып кетең. Демек, партнердің хені тұқандыра тұрған ней бар? Ұсқыны бар. Мен түнде йоқлар алдынан шул этюдты уйлап сығарам башымда. Уйлап сығарам, бүтін сюжеттарын уйлап сығарам. Анда бізге бет әйтелер бетінде событиялары болырға тейіш. Событияларын бүтін шайтып түзіп сығам. Тігі сценарий көк башымда. Шынан қадыр келемді дәріске, анда бір 10 минут қаламы, 15 минут қаламы, біз қадыр сірді асабыз, Олег Закирович, несі керек оқығаны бұзды. Ол текпен қарамағын. Бір 15 минут қала бетінде мен жүгіріп келемді, мен айтам, егіттер, қыздар, мен айтам, менің отрывығым бар. Кім менің мен? Менге екі партнер керек, мен айтам, кім менің мен бола? Мен дейдер бетінде. Сөнке, анда кімдігіндер болмай қала, Хилешіп үлгірі болмай. Шан мен тезген оларға хүлейім де шул канваларын. Шулай етәбіз, хилмена шында, шулай. Конфликт бұна ұшындай событиялар. И репетиция эшләмәйінсә, даже бұна шатып хүлешіп кіне, сығайынық шул этюдты көрәтірге. Бұна шулай етіп қызық болды оқуы, шул текім рәхәт болды. Бір хигмейде қалдық ол студент елдарына. Мен хинің нейіңе қарап, мен бір нәмі аңларым. Мен әлі оны көзің онда тұтам. Әгер де актер музыкаль білімі болға, актердің, ол түрлі сифаттарзала тезірек ойлай ола, һәм дұрыс гармоничный ней таба ала. Сеселішу таба ала. Бармақтар гармония, мейеге. Сүнкі олар взаимосвязаны, оларды бір-бірінен айырып болмайды. Пианистkan айыруса. Хистығы алып сыға. Сүнкі... Ғымен музыка бик та ярдам ете, бұна біздің хүнәрі бізде. Музыка ол түп ярдамшыларының бір хәбетінде. Шулай кушта
Ахыда неме бұл, неме бұл? Бұл бит баштан күлім. Бұл бит баштан күлім. Біз алған білімдер ғұмыр бойына біз шуның менен қолланабыз. Біз бuna любой режиссер менен эшләй алабыз. Любой театрда біз бүгін эшләй алабыз, чөнки безнең коралыбыз бар. Ул безнең һөнәребез, ул безнең мәктәбебез. Бuna безгә укытучылар биргән мәктәп ул бuna ысынлап та. Без бuna шул тиклем бuna рәхмәтлебез. Безгә гел һәр вакыт әйтә торгайны, Рифкат Вакилович та әйтә торгайны безгә гел генә. Һез режиссер бuna шундай үзегезне тәрбияләргә тиешегез актер буларак. Бuna кайда гына булмаһагыз, ниндәй генә режиссер белән эшләмәһәгез, һез үзегезнең ролигызга үзегез режиссер булырга тиешегез, үзегез автор булырга тиешегез. Хәтергә төшеп, даже бер вакыт, дәрес вакытында Рифкат Вакилович тактага мел алып, үзенең режиссерский режиссерлар нисек эшләй материал менән. Шуларның серләрен безгә аса биреп куя ине. Артист просто уйнарга гына тиеш түгел, ул аңларга тиеш, төбенә төшеп аңларга тиеш. Вот ысын мәгънәһендә. Фикерле булырга тиеш. Фикерен аңларга тиеш. Иң беренче фикер, безне шайтып өйрәттеләр һәм ул шулай да. Бuna бүген бuna бар шундай режиссерлар или бuna актердар, бuna яшәрәк актердар. Теге әдрәк кенә көлеп карайдар. Теге фикер, сәхнәлә фикер, нәмәгә кәрәк ул фикер дип инде бuna шундайрак нидер булай кайсакта. Но фикерһез актер түгел, фикерһез сәхнә түгел. Иң беренче фикер, һуңынан гына һүз. Бер булырга тиеш. Булмаһалы артистың сәхнәлә уйнаган ролендә ул фикер йөрүтеп, һүзһез тамашасыны ла барһында таң калдыра ала. Үзенең ана шул фикер йөрүтеп, сәхнәләге торышы менән, яшәүе менән сәхнәләге шулай бит. Шулай, ул асқыс. Фикер йөрүтеп, ул асқыс бүтән образларга. Яшьтәр күрһен һеҙҙең бүгенге һөйләшеүегеҙҙе. Кушылып әйтәһе килә бына өҙөлгән туйҙа. Зинрат Набаеваның өҙөлгән туй спектаклендә бергәләп эшләргә тура килде. Башта бит инде разбор эшләнек. Шул тиклем рәхәт булды, менә үҙебеҙҙең бер-беребеҙҙе аңлап эшләнек, бит Эльвира. Эльвира икегеҙ бер ролдә, мин бит инде әсәй, Илдарҙың әсәһе булдым. Һәм бер-беребеҙгә шул тиклем ниндәйҙер энергетика килә бер-беребеҙҙән. Шул тиклем рәхәт булды. Менә шул спектакльдә һағынам бына мин. Уны Чехов әҫәре тип, үҙебеҙ инде беҙҙеңсә Чехов әҫәре тип эшләнек шул спектакльде. Әле лә һағынып иҫкә алам. Шуан Эльвира, мин һинең ҡанатланып осһин толпарым Флорид Буляковтың. Эльвира беренсе тапҡыр оло кешене шунда уйнаны, по-моему, оло. Мин магу. Мына шул һүҙ әйбит. Мына бөтә донъялағы ҡатын ҡыҙҙарҙың һуғыш ваҡытында күргән ауырлыҡтары, һуғыш ваҡытында ғына түгел, тормошта, тылда эшләгән ҡатын ҡыҙҙарҙың бөтә ауырлыҡтарын, эске кисерештәрен шунда күрһәтте Эльвира. Мин әле лә ныҡ прям тетрәнәм. Тетрәндерә тип әйтәләр бит, ҡайһы бына шундай сәхнәләр була, тетрәндергес. Бына әгәр дә шундай сәхнә була икән, халыҡты тетрәндерә торған, тимәк, беҙ үҙебеҙҙең миссиябыҙҙы дөрөҫ алып барабыҙ дип уйлайым, Эльвира. Һин бит үҙең уны килтереп минең ҡуйыныма һалдың. Бер кеме лә юҡ, кеше итмай Нуртинең. Мин бит уны ҡатын-ҡыҙҙар ләззәтенән ауыҙ иттерҙем. Мин уны яратырға өйрәттем, хата булған инәй. Ул бөгөн башҡа берәүҙе өйрәтә. Етте. Тыныслан. Ошондай хазинаға үҙең баш, үҙең туш була тороп етте. Ниндәй хазина тураһында һөйләйһең? Йөрәгем бит һыу менән тултырылған ике силәк һымаҡ бына сайпылырға тора. Йөрәктәге ауыр һыуыңды миңә ауҙар. Мин түҙермен. Һәм иң моторы, иң ҡыҙығы ул һуңғы беҙҙең эшебеҙ.
Хияһыңмы, һөймәйһеңме? Спектакль Флорид Буляковтың. Унда инде без ике тормыш юлын үткән карсык менә карт хәзер уйнайбыз. Репетиция вакытында мин көләйнем Эльвирадан. Ул әйтә, менә мин күз алдымда без һинең менән Олег Закирович, менә Ер шары шарының түбәһендә без ике карт ултырабыз. Менә безнең эске философия безнең рольләребезнең шул булырга тиеш. Яраймы тәм ярай. Шулай булар. Но уныһын инде тамашасы хәзер хәл итә. Ләкин иң кызык һәм иң бүтән искәлекләрен һөйләп тормайым инде. Иң кызыгы, иң әйбәте, иң тәмлеһе дип әйтәйем инде. Ул Фернан Кроммелингтың мөгөдле шәп ир спектакле Стелла ролендә һәм Бибинур ролендә Эльвира. Мин Абдрахман ролендә һәм әлбәттә Бибинур. Легендар спектакль. Күпкә сөйеп Менә макталган. ошондай спектакльләрдә уйнарга бәхет тиде. Сынлапта. Һәм икебез менә бергә сәхнәлә уйнап, тәҗрибә туплап, бүгенге көндә менә Эльвираны Рәсәйнең атказанган Башкортстандың халык артисты итеп күрәбез. Спектакль Бибинур. Планетар кимәлдәге талантлы режиссер Исрафилов куйган. Ең беренчедән ул искитмәле драматургия. Флорид Буляковтың беләбез бит инде, әйеме. Искитмәле спектакль булып сықты. Ул этапный спектакльләрдән береһе безнең театрыбызның йөзе булган спектакль бит инде. Онда бына шул образ, анда мин ике образда тудырдым бит инде. Шул Миннисаны уйнадым, Абдрахмандың катыны, һәм шул Бибинурды, Абдрахмандың хыялы бит инде ул, әйеме. Рәсәйдең дәүләт премияһын алды. Анатолий Миронович Смелянский, ул да караны спектакльдә, ул хаттың идеологы. Ул карагындан һуң булай әйтә. И вдруг я в Башкирском театре увидел сегодня планетарное мышление. Вы говорите с людьми всего мира, посылаете сигналы души всему миру. То есть я хочу сказать, что театр нык үскән дип әйтте. Менә уның хүнләре. Безнең театрыбызда 2 алтын битлек бар уже. 2 номинация түгел, ә 2 еңеү. Ул бына Альберт Нестеров булһа береһе Айрат Абушахманов безнең режиссерыбыз. Шуның өчен мин уйламайым гына түгел, мин беләм. Һәм безнең театрыбыз бик югары нидә, кимәлдә бүген тора. Үзенең иҗады менән, үзенең бына теге профессионаллыгы менән. Бүгенге көндә Эльвира Юнусова кызык микән яшь режиссерларга. Һәм Эльвира Юнусованы кызыксындыра микән яшь драматургия, яңа режиссерлар тулкыны. Нык кызыксындыра. Мин гомумән бына конкрет җавап бирәм. Мин гомумән бик күп укыйм. Үзе безнең театр гына түгел, дөнья театрын укыйм. Нисек икән, нисек театрның юнәлеше нисек бара, кайһы якка ул үсешә, ниндәй яңа формалар бармы, юкмы? Шундай нәмәләрне мин укыйм, мин кызыксынам моның менән әлбәттә. Күбрәк интернетта ултырабыз бит инде. Яңа драматургияларда ла мин укыйм, укып барам. Бына безнең бит инде шундай нидә бар, драматургия үзәге бар безнең Өфөлә. Шунда без бына катнашабыз актерлар менән яшь драматурглар, без бергә эшләп, улар бына ниндәйдер теге бәләкәй эскизларын язып, безгә килтереп, без шуларны сәхнәгә куеп, безнең шундай экспериментальный лабораториябыз бар. Әмма ләкин һез һайлаһыгыз Жаннаны Ярослав Павлович кайдан укыусыгын. Нисек кирәк булды бу? Жанна. Жанна, чөнки Пулинович ул вообще бүген бына ул яшь драматург. Ул бүген бына яңа хүзе менән, яңа үзенең фикере менән, яңа карашы менән килде безнең театрыбызга, Рәсәй театрына. Рәсәй генә түгел, хәзер уны бөтен дөньяла куялар. Һәм миңа кызык булды. Ул чөнки бына мин күптән хыялланып йөргән катын-кыз образын бына шунда бирде, бына ошо пьесаһында. Безнең һөнәребез, безнең эшебез шул тиклем искитмәле бит ул бына. Без бит көн һайын сәхнәгә сыгып, халыкка ниндәйдер бына уның һораударына җавап бирәбез. Илһамландырабызмы, ниндәйдер дәрт бирәбезме? Бына тәрән искәртәбез, тәрән уйларга батырга мәҗбүр итәбез. Беләһегезме? И ысынлап та бына мин Иманым Камил, бына шул көндә килгән тамашасылар,
Улар бына спектакльгә кергәндә улар бер төрле кешеләр булһалар, улар сыгып киткәндә бөтенләй икенче кешеләр булып сыгып киттеләр. Бына шуның менән безнең профессиябез, безнең һөнәребез ул ис китмәле. Бына Театрның максаты ла шул инде. максаты ла шул, Кешене әлбиттә. тәрбияләү. Сәхнәлә бит нидән бейектәрәк урынлашкан. Караһак, шулай бит. Улар бейектәрәк уйнайдар. Димәк, улар үзләренең театрдагы барган дөньяһы менән, бына шундагы барган уй фикерҙәр тыуҙырыуҙары менән театр сәнғәте ул алданыраҡ йөрөргә, барырға тейеш. Әлбиттә, театр ул режиссер, кинолог кеүек. Һәм бар бит театр дөньяһында шундай үтәле уҫал, кәдеғи бер ҡалып, бер режиссер актриса һәм. Әгәр дә ошо фекер йөрөтөү, уҡыу, интеллектуаль яҡтан бай булған кешенең дә донъяға ҡарата, кешеләргә ҡарата һөйөү булмаһа, яратыуы булмаһа, барыбер эшләгән эше наҡыҫыраҡ була. Менә ул йәһәттән мин бик күп артисттарҙы беләм, эшләгәндәрем бар, Мәскәүҙә эшләнем, Оренбур театрҙарында, рус театрҙарында эшләнем. Республикабыҙҙың күп театр коллективтары менән бергә аралашып, улар менән спектакльдәр ҡуйҙым. Шуны инанып әйтә алам. Әгәр ҙә кешенең менә умыртҡа һөйәге шикелле төп үҙенең позицияһы булып кешеләргә ҡарата йылылыҡ, изгелек, һөйөү бар икән, ул шәхес, ул ижадсы ысын мәғәнәһендә ҙур бейеклектәргә күтәрелә ала. Ысын мәғәнәһендә менә был сифатты Эльвирала күрәм. Күрәм, быны мин миҫаллап әйтә алам. Уның әйтәйек, менә ҡоролтайҙа эшләүе, театрда үҙ ролдәрен сығарыу, менә ҡоролтайҙа депутат булып, бер сазыфмы, ике сазыфмы, бер сазыф эшләүе бит. Мин башта ишеткәс, Эльвираның депутат булып киткәнен ишеткәс, мин уйланым, ниндәйҙер роль уйнар микән был, яңы роль уйнаһа, мәйтәм, әйбәт уйнар, тип инде үҙемсә көлөңкөрәп уйлап ҡуйҙым. Ләкин мин яңылышҡанмын. Сөнки һуңынан мин ишеттем, һуңынан берәҙ аралашырға ла тура килде уның был вазифаһында. Менә кешеләр, ябай кешеләр хаҡында, илебеҙҙең, милләтебеҙҙең, милләттәштәребеҙҙең яҙмыштары хаҡында, республиканың ҡалаларында, ауылдарында, мөхиттәрендә мәҙәниәт яғын ҡайғыртыу яғында уның эштәре бик тос. Менә был ысын мәғәнәһендә тормошҡа һөйөү, кешеләргә һөйөү асыҡтан әсир әйтеп биреп тора. Тимәк, эшләгән эштәрендә лә, уйнаған ролдәрендә лә, һуңғы был ҡарсығында ла, Фатима исемле ҡарсығында ла, менә былар барыһы ла теге лазер луч нурында бөтәһе лә туплана бит әле, бөтә көс. Шуның шикелле, уның күңелендә лә, уның эшендә лә, уның һөнәрендә лә, уның эшләгән эштәрендә лә, гомумән тормош позицияһында тупланып килә. Иң бөйөк роль һеҙҙең өсөн ул әсә роле. Әсә мөхәббәте ҡояштан ҡайнар, йондоҙҙан бейек, диңгеҙҙән тәрәнерәк. Руфина ни хәлдә? Ул һәләтле ине. Руфина. Сәнғәткә орлығы бар ине уның. Руфина ҡайым ҡыҙым, берҙән-берем, бәпесем, күҙ нурым, йөрәк майым, тип әйтергә лә була. Ул минең әле бына Финляндияла, Хельсинки ҡалаһында уҡып йөрөй. Әлбиттә, ул бына мәктәптә уҡыған саҡта актриса булам тип хыялланып йөрөй ине. Ул бит театрда үҫкән бала бит инде. Ул бит күҙ алдында үҫкәс, ул бит инде сәхнә артында үҫкән бала. Ул хатта беҙҙең спектаклдәрҙә лә ҡатнашып уйнаны. Уның бер нисә спектаклдәре бар, уйнаған спектаклдәре беҙҙең театрда. Мин актриса булам тип йөрөнө шулай уҡ. Мин ҡаршы килмәнем. Әйтәм, ярай, күрәм бит инде. Уның ысынлап та һәләте бар ине. Бар, уның һәләте бар. Актриса булһа, ул әйбәт, шәп актриса булыр ине. Ул шулай уҡ нескә күңелле, бик уҡымышлы, бик күп уҡый, ул бәләкәйҙән ул уҡый. Зифа буйлы бит инде. Әммә ләкин ул кире генә бына ҡапыл ғына кире уйланы ла ҡуйҙы. Мин башта юҡ, әсәй, мин бармайым әле. Һуңынан бәлки ҡасандыр тәжрибә туплап, бәлки мин режиссураға барырмын, кем белә инде. Һуңынан уйланы ла, шайтып сит илгә шайтып сығып китте.
Уға бик оҡшай унда, ул бына интернет технологиялар менән унда шөғөлләнә, веб-сайттар эшләй, графический дизайн, веб-дизайн һәм башҡалар. Унда ҡыҙыҡ икән ул сит илдә. Улар бит бына уҡыу программаларын үҙҙәренә төҙөй икән. Бына һинең дә улың шунда уҡыны бит. Үҙҙәре төҙөйҙәр, ниндәй дисциплиналар уларға кәрәк, ниндәй программанан, шуларҙы төҙөп үҙҙәренә программа эшләйҙәр. Һәм бына төрлө ҡырлы белем алалар улар. Бына уға оҡшай, әле бына 3-нче курста, әле бына 4-нче курс бар әле тағы. Ҡыҙымды яратам, һағынам, һирәк кенә ҡайта, ҡыш көнө ҡайта ла каникулға, йәй көнө 1 айға ҡайта инде шулай. Үҙең дә барып ҡайтаһың. Үҙем дә барып ҡайтам, ваҡыт менән. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ, һеҙгә һоҡланабыҙ һәм тик бәхетле, ижади, ҡатын-ҡыҙ бәхете теләйбеҙ. Алҡышлайбыҙ, ҡотло булһын. Рәхмәт.